Inggih, idedane sareng sami sane wangiang titiang. Riantukan sampun sida kejumawisan pisuga semadra ring ajeng durus unggahan. Santukan sampun manut sekadi panumaya galah parikrama rahinane mangkin pajang kekawitin. Om Swastiastu. Keping ajeng perbekal desa Jagapati sanedahat musti kayang titiang. Kalian desa adat Jagapati sane kusumayang titiang. Manggala dinas lan manggala adat Jagapati sane wangiang titiang. Manggala seketruna sejebak desa Jagapati sane wangiang titiang. Asa punika talar para atiti sane wangiang titiang. Lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagya majeng ring ida sang yang widiwasa. Priantukan mejantan wantah sangkaning paswecan ida iraga sareng sami presida mepupel iriki. Nenten lali titiang ngaturang swasti prakte rahajeng semeng antuk keledangan idedane ngerauhin parikrama wanti warsa seketruna budi luhur kaping telung dasa papat. Pinaka penyembrama jagi keunggahang sesolahan sekar jepun. Para pragina miwah penabuh inggih duresa. Para atiti sane wangiang titiang. Ngiring tincapang parikrama selantur nyani. Inggih punika sembrama wacana saking manggala karya. Majeng ringdane manggala karya seketruna budi luhur inggih duresa. Para atiti sane wangiang titiang. Parikrama selantur nyani inggih punika sembrama wacana saking perbekal desa Jagapati. Majeng ring perbekal desa Jagapati inggih duresa. Inggih asa punika wawu sembrama wacana saking perbekal desa Jagapati. Sane mangkin parikrama keping untat merupa penglila cita inggih punika sesolahan arja. Inggih sesampune puput sesolahan arja saking angga seketruna budi luhur puput taler dudonan parikrama rahinane mangkin. Idedane sareng sami sanedahat wangiang titiang. Kadi asa punika titiang presida ngenter parikrama rahinane mangkin. Matur suksema antuk uratian idedane sareng sami. Menawita ring sejeroning titiang ngenterang parikrama puniki wenten atur titiang sane nenten manut ring arsan idedani sami nenten lali titiang nunas gengrena pengampura. Untaten titiang parikramane puniki antuk parama santi. Om Santi Santi Santi